Ova slavna ravnoangelna svetiteljka beše srpskoga porekla, rođena u gradu Epivatu između Silimvrije i Carigrada. Jednom petka kao 10-godišnja devojčica, kada s majkom beše u crkvi, ču reči božanskog evanđelja: "Ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i za mnom ide." I ove joj se reči duboko urezaše u srce. Po smrti roditelja, devica Petka, sva goreći željom da živi samo Gospodu i radi Gospoda, napusti roditeljski dom, ostavi svet i otputova u Carigrad. Ona se nastani u Iraklijskom predgrađu pri crkvi Pokrova Bogorodice i tu provede u molitvama, postu i suzama 5 godina. Ispunjavajući svoju davnašnju želju, ona otputova u Palestinu i poklonivši se svetim mestima osvećenima Spasiteljevim životom, ona se nastani u Jordanskoj pustinji. I tu provođaše ravnoangelni život. Ona se hranjaše jedino pustinskom travom u vrlo maloj količini i to po zalasku sunca. Ko bi mogao iskazati sve trudove i patnje i muke i iskušenja demonska koja pretrpe sveta Paraskeva u toku mnogih godina? Ko bi mogao znati koliko je ona suza prolila i koliko uzdaha k Bogu poslala? Ko bi mogao opisati njene svakodnevne borbe koje je sa telom, sa pomislima i sa đavolima vodila, dok ih nije potpuno pobedila? Jedino sve videći Bog, jer je samo On mogao videti i znati sve njene podvige. Kada jedne noći po običaju svom stajaše na molitvi, ugleda angela Božija u obliku presvetlog mladića koji došavši k njoj reče: "Ostavi pustinju i vrati se u tvoje otečestvo. Potrebno je da tamo predaš svoje telo zemlji, a dušom da se preseliš Gospodu." Udubivši se u smisao ovoga viđenja, prepodobna razumede da je to naređenje od Boga, otputova u svoju postojbinu Epivat. Tu ona prožive još 2 godine. A kada dođe vreme njenog odlaska k Bogu, prepodobna se usredno pomoli Bogu za sebe i za sav svet i tako u molitvi predade Bogu blaženu dušu svoju. Telo njeno bi od strane vernih sahranjeno po hrišćanskom običaju, ali ne na opštem groblju, već odvojeno, kao telo strankinje koja nikome ne beše kazala odakle je. Bog, hoteći da proslavi ugodnicu svoju, otkri svete mošti njene posle mnogo godina.